Notithi kuri speaker wa bunge ya Naikuru yandikirwo ni muhiuria wa mucarisha wa kiama kia UDA bunge-ini ya Naikuru niwe Fadhili Msuri uria nowe MCA wa wodi ya biashara gatagati ka mucii wa Naikuru kuria yamukirirwo ni munini wa speaker John Gware uria nowe MCA wa wodi ya Moro. I'm writing to officially notify you in my capacity as a whip of the largest party in the Nakuru County Assembly of the decision made by UDA members, MCs, during our meeting held on 9th September 2024 regarding the ouster of the majority leader, Honorable Alex Langat. Kuringana na memba kiama kia UDA bunge-ini ya Naikuru maugite Langat akoretwo ari muhinga hari wiyathi wa bunge ya Naikuru akerekana kugitira ruhonge rwa wathani thirikari-ini ya Governor Susan Kihika. Ndeto iria maugite mari na itanya bunge ni kugia na wiyathi uria ihokeirwo ni gatiba. Kuringana na Jumbe ya maugite bunge ya Naikuru ikoretwo itegukinyaniria mamwe mawira ma guthurima ruhonge rwa wathani rwa thirikari ya Naikuru kuhingwo maitho inde igeria riao kwaraniria na utongoria wa kiama gukarema ndeto iria ikoretwo ikirituhia wira wao. Riu Ajumbe ya mamurite William Mutai gutungata ari mutongoria wa aria aingi makiuga mari na mwihoko bunge ya Naikuru ni gucoka ithenya-ini riria yathiriirwo ni gatiba ya bururi. Tunataka to redeem our face in the County Assembly of Nakuru of oversight, representation na mambo ya legislation. Kuringana na Jumbe ya maugite kuhagurwo kwa ndagitari Alex Langat kuma gituro-ini kia mutongoria wa aria aingi ni cabi njeru ya gutigirira wira na wigiririkia wa thirikari ya kaunti ya Naikuru ni wakinyanira. Handu-ini ha ceceni ya Inooro TV kuma bunge-ini ya kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Robert Wamaina.